De pou kou m ka son sako? Kat nesi. On tente men. Ba yon dan ba if yo ba jemman te achete yo. Gaga yo kite cheve yo tou woy men. Gaga do gilet. Shit men. Sam ta fe la men. Dal pou meni yoy. Ngon sambal fe. Ngon sambal fe. Ave di yap marche. Ok. Ti jen sa gele la vini. Ti jen avance nou. At gila men. Gibay mouche, gibay. Ti jen avance mouche. Mwen sa mge bezwen la bas. Ki so ki bezwen, ki tout ba la gen de tout men. Papye m bezwen men, pou m kom se bay mwen men, lòjou dot mwen ki pase mwen bay la e fwe. Ya tout? Ya. Vale che, koum ven pou pape sa men. Ti jen mouche, yo, bo bay men, bo bay mouche, to apou sekoti men. Apou sekot men. To apou sekot? Sa kase men. Yo, sa e bay mache nou fwe la, papa. Nou ki parle an peloute men, pou bay yo mouche, yo di nou bay m ka bo amanti men, bo e loya avèm nan zon nan men. Pou ka bas den banan men. Se pa mouye bon. Se pa mouye men. Se pa pou sa liye bas. Wap chwa avèm nou bas. E mos. Ok, je man ti jen, je man. Oh, la vout la fèt jodi a la, ka vout interese. Hey! Mbo so yon toujou. Ok, rete sa. Mesi, ti jen nan fin fèm von nan men. Si mde ka ven jilet sa ou man achete jodi al ta fèm plezi men. Oh, ti jen kiet, mgeche sa voy ou men. Mgeche sa voy. Sak pase men. Monshe, papi yo pa fèm yo semen nou men. Dat nan devon zare sou mwen la baz. Sak pase, monshe. Wap kon lot ou ko? Mge fè kay la men. Yi tro chè, pozo. Onti jilet mbezou la men. Jilet? Koube cheve mcheve a to a ou baz. Papi yo pa tro chè nou papa. Jilet la. Koube ven gen jilet la? Gren nan? Oui. Gren nan ven $10 men. $10 men? Oui men, sa ki te mise. Men nan von le baz. Gren nan men, e ka boat la mdou gren nan men. E si mte vache boat la koube mta pe el? Sou ta achete un boat kon sa $50 men, sa e ven gila din pou $1000 men. Pou sa ti jen? Pou $1000 boat sa? Sa mouche $1000 mouche, on mata la fè. Yo, e pa mwen. Pa yon problem nou. Wap $1000 mwen de mwen. Wap $1000 mouche. $1000 men nou gason. Wè? $1000 gason. Pa yon problem nou men. E pat nem mouye. Pa vwe? Oto kliyon mi? Pa yon problem. Pat nem mouye mouche. Yo, e sak fè mwen men fè pat nem mouye. Se pat nem vwe ben, e sak fè mwen men fè pat nem yoy ben. Yo, se mi se, mwen vè nan mi se sal mwen nan business la. Shit. Mwen di la, mwen fè tout la, sa ou la men. Shit, sa bel pili men. De pou kou m ka son sako? Mwen. Nan de balkon men. Pou ki so ou pase sou men apri wos avèk bari yo baz? Mwen apri normal, e pou men man ven yon nan la piye chè men, e paske pat nem mouye. Paske e pat nem mouye? Oui men, pa ba manti nou men. Problem. Pa anketo zan men. Pa anketo men, pa anketo. So pa la men. Koto sa m fè a? Baz? Ay mwen pou m degaje men. E paske pat nem mouye ki fè mba koupe tè tou? Ring. Nan bay ven m fè manche nou ansam. Pat nem. Mwen bop te zagi la li men. Mwen bop te zagi la. Nou gen sa pou de foto wap. Na kite. Mwen denye bati la tou vani men. Mwen se mwen kade beso wapte. Vamos la.